I pozdrav svima ljudi, Mare ovdje i danas nastavljamo sa Wolfenstein 2. Znači, ova igrica je super, znači, ono baš je dobro, posle ovo ću verovatno ću snimati i Return to Castle, prilike to je treći deo, ali sada evo nastavljamo tamo gdje smo stali prošli put. Tamo gdje se sad skoncentrišem, dobro, sve baš, da. Znači, bit će mnogo klipova, zato što ova igrica je, kako bi rekao, previše velika, previše misija i svašta. Ima baš mnogo misija. Znači, ja sam je prešao za nedelju i nešto dana, otprilike. Tako da, koliko vas je ovdje, mamo vam jedan. Ne znam, kako bang je, serdan je. Ništa ne da gubio. Gubio sam se 2 metra. Čudo. Evo ga kako je. Obožavam. Ne znam šta više. Tako da. U ovoj igrici ima opasnih. Ima kao jedan robot i jedan lik. Čevam. Dobra igrica, uglavnom sve ono. Ajde. Dođite, mamu vam jebem. Čekaj, da se vidim. Aha. Ajde. Evo ga. Čekaj, šta beše to ovdje? A da, idem. Mislim. Idem. Aha. Da. Dobro. To vidim. Da. I ovdje. A da. Sad sam setio što dešava. Će ovdje postaviti ovdje bombu da bi mogli через nas ovdje mogu dođi na cilj. Ajde se dođite na ovo. Aha, ja moram ovo. Tako. Da. Koliko ih je... Sve sam je bio malo na jedu. Što dobro. Ajde ubi, evo, dobro. Ajde. To. Da ću sakrijem, aha, evo ovdje ću. Evo, kako to roka. Kako je puklo, jebem malo. To. Će ovdje da ima, evo ih. Da, na početku imate ovo kao, ne znam nešto, da, neka sila, ovdje vas odbaci gore. Ja, dok ga odbaci gore, ja samo bangije. Vidio. Šta je puklo sam? Ajde beži bre više, mrši. Slušaj. Opa. Desi se. Siso, pico je. Pratite ovo ovdje, ovu, kako bi vam rekao, sve pice što je gore. To morate pratiti.
nije bilo toga ubili. Dobre. Ajde, ajde. Ti da umreš, mamo ti jebem. Ovdje ćemo da stanemo. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Evo, prešli smo misiju. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!